Biyag ti tao. Lakay, nakaluto akon. Mamigat na yun. Kat ayabang nga rudan ti anak ta, tagigidan tayon. Glenn, anak ko, bumangon ka ditan. Umay kanta mangantayon. Nanang, umaya ko. Alam, mangantayon. Tapno saan ka amala daw iti trabahom, lakay. Ha? Apay anagawid ka, Pido? Apay? Awan ti trabaho yo? Ada, pinagawid nak jay boss mi. Anya? Taapay? Anyat makagapo? Aday sursuro ng aramida. Ang imbaga asana husto jay sursuro na. Hindi ko nakapungtot mo ten. Ay nalakay, namin anon nga imbagakan ka. Ano adda ipatrabaho dakan ka, agtungpal ka. Nang runa ket isutibos yo. No awan tinasayat nga ibagam, panawan nak dito eh. Diyak kaya ti masersir mo na no kastoy anapudot ti ulok. Bakit? Anya, pinagawid da ni Pidong. Wala nang, isurusuro ka nung amin tibos na. Ngam sinintir na. Nakaungot tibos na, iso ang pinagawid da. Ay na, una yan ni Pidong. Day tati ka na yun ko nga ibaga idikan kwa na, gamawan latamay. Wen nga rod nanang. No isuro da, ipilit na magtam muna. Sa dino nga itan ti pagtrabahuan na, awanan na ha. Day tangarod ti parikot na ita nanang. Naimbag pa'y ada pari jun, kan pari dino. Taadalat ta pagtrabahuan da. Nala, husto lang day nga inarami da kan kwa na. Barang isaw ti pagnakman na. Apay nga ita ka lang. Sa dino tinagapon nyo? Naggapo kami dya ayan da tataramon tatang. Inawis na kami itay kaninanang. Iso na pang kam nakipangan. Nakipangan. Apay, ada nag-birthday nga po ko ni Tata Ramon. Awan, nagpapartida laeng. Thanksgiving day chay. Ha? Nagapit ngamin ni Tata Ramon itimula na arepolyo. Naranaan na tinangin a presyo. Iso aday chay, nagpapartida. Nagsayatan nga eh. Sapay naglawa ti garden ni Tata Ramon. Ay sos, big time nga rod, no kasta. Wen ket no nagpartida iti do ababoy, kas pagyaman da. Day, si kamagam ti masabat ko, Pidong. Unta ta. Sa dinong iti pagtrab-trabahuam ita. Ay, awan nga rod tata. Agsapsapulak, aging gaita. Awan pa yun nasa pulak. Ay, kasta. No, ang pagtrabahuam, mag-garden ka lagin, Ha? Nangina ti preso tinatang ita. Isungag mula ka langan, Pidong. Uwan ko mga rutata, agam awan mo't pang kapital ka. Ay, sana parikot da ita. Mabalin ka nga umutang. Wano aglon ka. Mabalin mo may tagpa-supply. Ay, wansa niya? Awan gasat mo iti construction, ay mabalin nga dagasat mo iti panaggarden. Anya, aggarden kamat ko nam? Uwan ko ma. Isuday tati pampanunutek. Aggarden ka, ngam awan mo't pagpuunam no bilang. Ay, dahi tangarot ti parigot bakit. Anya nga tanong pa-supplyak ka ni Ante Teresa. Sigot a supplier da jay kahit. Ala, adakan ka day talakay. Ang panunutam ana imbag ang. Padasa ka mapan makisarita kan kuha na itong bigat. Ano niya ti mapagsaritaan may aggardinak langan. Bayam, tabukudan da pare dyan kan dino jay trabaho a pinanawag. Saan ngagbayag, papanawon mo't la jay bus dagi jay. Tasip-sip da ngamin. Ni, anya ka din day tangay bagbagam, Pido. Pinupudno mait. Hindi pinapanaw nak jay boss. Awan man lati bagada nga isakit dak. Binaybayan dak di Imbis nga isakit dak, saan? Anya, Makamula ak tulaang. Kat maranak ti na nga to a presyo. Huyo, kunak kadakwada Ay kano kasta ti planom nga aggarden ka ako nam. Adakan ka day ta anak ko. Wala na. Kahit asino nga iti pagpasuplayam no bilang laang. Ni Ante Teresa, tasigod a supplier day jay. Ay kawan
No kasta nga rod, mapan mo kasaritan. Iti kasta, makarugi ka meten. Nasaya at napanunot mo ti agmula ita, Pidong. Naging na ti presyo tinatang ita. Wan nga rod, ante. Iso na lang tawon mo't umdas a kapital ko. Iso nga, ay mayak kada kayaw. Tagpasuplayak ko man o mabalain. Ha? Di kayo madanagan. Nung mayat kayo mang supply kanyak, ipamaysak tag garden. Total, sana kun nga kun konstruksyon. Kasta ka di kaanakan. Ay kat nasaya at nga ruda. Una, day talagayam, suplayan ka. Agyaman na ka, ante. Awan anyaman na kaanakan. Igaod mo nga rod ti ag garden. Ipaay ko amin akasapulam. O anya, nakasaritam ka din ni Auntie Teresa. Wen, nagapuwa ka di balay da. Kat, anya nga'y tinagsaritaan nyo. Mayat ka di amang supply kan ka. Ay katuwan na. Kaanak-anak, paayan na ki din. Anya? Ay, inaklinisan di talon inton bigat. Iti kasta, makarugi akong ngagmula. O, adto'y tibukal ti pipino nga imulam ka anakan. Agyaman na ka, ante. Awan kayam, kano ka ngagmula. Itaalawas mo lang, ante. Nakasaganan di pagmulaak. Nagbiitan ka anakan. Una, ante. Nangaramidak nga miniti basit akalapaw ko iti asidag di bangkag. Uno iti taltalon. Iso adyak nagaw-awid. Kanayon ti overtime ko, ante. Nasaya at nga rod no kasta. Aywanam anaimbag timulam. Tainton makaapit ka. Huston to anangina ti pipino. Sika maganti masabat ko, Pido. Narapyan ka, ah. Ay, uwan tata. Nagkapuwa ka di bangkag. Kasta ka, day. Talaga mo't, ah. Talaga ngayon kaid mo ti agmula. Uwan tata, tabarang maranaan mamay tinangina presyo. Wen. Ay, pumasyarak to man, di bangkag mau, no dawayak. Ay, katuna, tata. Pumasyar kay lata. Apo, naglalang to timbulam at pipino, Pido. Uwan tata, inasikasok iti husto. Ay, kat, intun ano ka ngay ngagpadalaws. No kasano ka lang to timulam, at adamot alimbang to dagiti row-out. Uwan nga rin, tata. Angam, saan? Sana kang padalos. Ah, alangan mo't akastanan ti row-out. Saan ba, tata? Adda yes break tapno mamimpinsan amatay dagiti row-out. Anya, ay amang ano maapiktaran dagiti mulam, narigatan. Saan, tata? Nabayaga ko na gardinero. Iso nga amok dagiti rumbang amay yes spray. Ah! Nay, pare Ramon, nagkapuam. Ay, nagapuak man iti bangkag ni Pidong. Si Marong Kalak. Ay, Kastaya. ay na, naglalang to dagiti mulan na sika. Sigurado at sumampaday jay. Ay, sapay la kumaata kasta ngagpaisaw. Sa dino ngay may, ti papanamaray. Mapanak ko may jayan ni Pidong. Itulod ko ti abastuna. Ay kawun ah. Ay na, nagmayat mo tantimula, manakaw. Naglalang taw. Uy nanang, inasikasok kami ni Tiustaw. Kanayon ko asibugan. Gaputa, danong ko nga ro tinang nang runa akasapulan ti Pipinaw. Akad kaano ka ngay nga agpadalaws, ta umayak tumulong. Sana nga agpadalos. Anya? Isupay paggastusan day tagpadalos. Gumatang klangan iti may yes spray apang root tap na maminsan na lang. Amangan kit din umapiktarang tamulam. Nagpada kayong magkanitatara mo. Awan pa nagtalakyo ko kada tao. Kino nabayag ako nga gargar din. Iso nga amok ti pagsayatan ti mulak. Nakuna ni nanang ang naglalang to kanun ti ruot iti ayan ti mulam. Anya nga tano ipadalos mo. Ha? Total, adumat dagiti ko kumarik amabalin atang danan. Di naksuruan bakit? Amok ter aramidak. Anya? Isupay paggasgastusan ti bagbagam. Ala, adang arod kan ka. Ah. Sa bagay, mulam matkit di ah. Nasikamat gayam Pidong kaanakan.
Wanante, umayak man mga laitikas no mabalain. Ay katuan Apay kit din asaan. Manuti ka sa pulam. 5,000 ante. Igatan ko man iti abastaw. Kaya masapsapol ko iti garden. Ala, mabiit lang nga rod ka anakan, tayalaan ka iti kwarta. Ne, nagsapa ka matan lakay. Nasipngat pa'y laang. Mapan ka din iti bangkag. Uy na, nas ka na may sprek ti ginatang ko nga agas. Sakbay nga ginate. Anya, talaga agim matang ka iti i-spray? Uy, ala, sigan din baka mo iti anak mo tayo nakon. Apay ngay, kaslain inot mo't nga gil-yelo ti bulong dagiti mulak. Kaslag tinagbutin dagiti babasit abunga na. Jesus, anya nga tati makagapaw. Diyay nga ta agas apang ruot nga inisprek. Naiapay nga pidong. Anyat mapaspasama ka dagiti mulam. Agil-yilo mo dagiti pulongnan. Uwan nga ron tata. Day tati parikot ko ita. Amangan mo't no nag-spray ka ngagpaiso iti pang ruout. Uwan tata. Ang iti kanal na lang mait. Ay naibagbagaken ka maapektaran at talaga ti mula no kasya ti spray. Tata, iso nga ron nga ibagbagaken ka na saya at langin no mangayab ka iti agdalos. Total adamot mabalin nga ayaban tayo dito entayaw. Ha? Ay sawanan ti mulam pidaw. Sapay naglalang tao. Manula alawasan ka, agapit ka. Sapay nagngina ti presyo ti pipino ita. Sayang. Oh, apay akasta tilangam anagawid lakay. Ada ka di parikot. Ay, Oh, apay. parikot ko dagiti mulak. Ngamin, ininot mo tin agtinag dagiti bunga na. Anya. Sayang. No nagtungpalak ko may ising-singasing ni Tata Ramon. Nalabit asa na kasi tinapasama ka dagiti mulak. Ay na, daytan ti bagbagami kin ni nanang. Ngam di kamot ngamin dimngeg. Idi ibagbagakan ka, kunam anabayag kan nga aggargarden. Amom amin ti pagsayaatan ti mulam. Bakit? Ita parikot mo daytan. Sapay manon aribo ti gastos mo ijay. Imbag kumamot no bukod mo agastos. Ngam saan mat, tada supplier mo. Kahit anya nga itan pidong. Ibagbagami ngamin kan ka. Idi ang mga yab kalaangan ni dagdalos. Ngam, ay na, agpakalaing ka mga ngamin. Anya nga itan ti rupam kan ni Auntie Materesa. No dim nga kumakadagiti singasing ti tataw. Nalabay saan anatay ti mulam. Dayta nga ron ti pampanunutak kita. Agbabawiak na nang. Ay, anya nga ron ngay. Nakunamutan na bayag kan nga gargardain. Kat ammo maamin taramidam. Awan na talagang dagiti mulak bakit? Awan nagmamaayan na. Lakay. Manon alawa sa jak nagparparang ijayan dan ti Teresa. Sigurado nga umay da ijay. Kat, anya ngay nga rod. Sangum Jak mo ti ramida kita. Namnamain lakit din ang ti Teresa nga umadanin ti panagapit ko. Ibagam kan kwa na ti pudno. Itikas na. Nalaglag ang tiriknam. Di mo kumamanin ikalintagan ti ammom. Ha? Auntie Teresa? Oh, kumusta ka anakan? Makumikom kan sa launay kadagiti mulam. Iso adi kamatan imimay ije balay. Ha? Kat kasanungay, nag-first gather ka ka din. Ha? Kuha, auntie, saan? Ha? Kuha ngamin, awan nagmamayan dagiti mulak. Ininot mo na nagtinag dagiti bunga na, aging gaan na tayo tipon na. Anya, kasano anapasamak da ita? Nag-spray iti pangruot, ante. Ngam napiktaran mo tan tipon dagiti mulak. Ay unay matan pitong. Namnamaak lakit din nga agapit kaitan. Ngamawan mat gayam. Pasensya, ante. Aklo na kabasol ko. Ado dagiti mangimbagbaga iti nasayat nga aramidak. Nga ipadalos ko kanulangay. Angin, jak mo tinungpal. Taing kalintigak ti amok. Anya, Ang pasensya kayo, ante ha. No kaya't yaw, agmulak manan iti sa balay. ay saanan, manggad kalaangan iti sa bali.
Iti kasta, mabayadam ti utang mo kanyak. Dakkel agatad tinabusbus mo kadagiti imulam. Ninamnamak nga agdubli ti gastos, ngam saan mo't gayam. Ay, makapaupay ka, pitong. Oh, aday na. Agsubli ka manan kas construction worker. Ay, bakit? Agtrabaho ka tapno mabayadam ti utang mo kin ni Auntie Teresa. Bukod mo nga utang dayjay. Isu abukudam abayadan. Ay, tulungan ako mamat bakit? Jak mabayadan dahi jay, iti unag ti upat a bulan. Adang amin porsyento na. No dim nga ka kumangamin, o di awan ko matikas na parikot mo ita. Ha? Iso nga ita, agsubli ka manan iti sigod at trabahom. Sapay ko matanuan nyaman ti isuro da, agpaisuro ka. Ngamin, no ikalintagam ti ammom nga oray saan ahusto, isarsarak mula ang tibagim iti pakaisag makam. Biyag ti tao. Rumwarak man nanang, maburingak dito balay. Papanamanan aya. Di talaang kaaruba. Ay na, jackpot siya na makikaruba ka laeng. Makikaruba ka ngam nakapurma ka. Ha? Nakasapatos ka naka-makeup ka mat. Papanam aya. Ibagam tagpaiso. Makikaruba ak nga rod. Ibagam tagpaiso kunak. Di nakpagpungtutan. No ibagak tagpaiso, di dakmet la palubusan armor dito balay. Mapan ka manan itayan dagiti barkadam. Mabiitak laang nanang. Ay di kan rumwar. Maluman. Bimababayan ka bulakbol. Sa inton sumangpet ka na barbartek ka. Awan ti arak ijay nanang. Basta di ka rumwar. Mabiitak laang kunak lang arudan. Sige, kita kayo. Ay, Arlen! Agsubli ka man! Ay, naglukon. Napanan. Aduman ti maitaya ita. At ti braha. Tay arak ngay, apagsasangwan tayo. Awan pa'y mat nga rin tayo may sakadwa tayo. Batang na kumati gumatang iti arak kita. Anya? Isong agsusugal tayo pa'y laang. Pangururayan tayo iti arak kapag sasangwan tayo. Uno saan? Amangan no saan da pinalubusan ngay may. Ay na, kumapoy mananday di babae. Di pa'y laglibas. Wan nga rin Di naklatultuladan. No saan dak apalubusan dana ng kintatang ko. Aglibas ka, tumaraya. Agpada ta. Kastamo ter aramidak. Awan maaramidan dan ano timarikan. Una. Narabyan ka man na si Mang Pait. Naggapwa Marline. Ijay balay ti barakadak, tatang. Apay, di ka mabutang iti kasta gararamidan. Bis oras ang tirabi ay asumangsangpet ka. Nairwama kong tatang. Naturadak mo. Di mo't imbagak asar de nga maun ti makibarkada. Ay, maburing ak nga rod dito'y balay. Naragragsakak no kadwak dagiti barkada. Day tate kagurak nga ugalem. No da maibagakin ka, ado ti rason mau. Ha? Manano aya no agtalinaan ka dito'y balay. Maburing ak nga rod, tatang. Basta sarde nga maun ti kasta nga ramid mau. Sumapol ka kit di ti trabahong. Tangay di mo mo't kayaten ti ag-eskwila. Awan mo't mas drakak at trabaho. Eh? Kasano ang makastrak ka? Di ka magsapol. Bayan nyo, taga-brodak to. Nasaysaya at pay. Ala, asikasum nga rudan, dagiti papilis mo nga aga-brown. Ingka ka aga-playan. Wento, tatang. Nyang Yarlin, di nakmatlaklo na rin. I love you. Ronnie, Ibagam no di na kayat. Tapno amok no sardengan kan nga arman. Ta sumapol akon iti sabaling arman. anya? Kasta ka kadian talaga? Awan aanusam nga aguray, Ronnie. Saanan nga uso ti pakipot ita pa naman. No kayat nak, ibagamon. Taditan tumutla ti tungpal na. Ronnie, O nya, kayat na kuno saan. Maudin na panagdaton ko daytoy kan ka. No talagang awan gasat ko, sumapulak iti sabaling arman. alaman laangan. Uwanin. Unan nga. Ay ayatan kamot Ronnie. Makitam. Di kayat nak mulagayam. Agyaman na ka? Sapay ko maata di nakto isuksukat iti daduma. Sakto ko malaang ti ayatam. Promise.
Awan niya, agdenatan. Agkasarta pa yan. Inton makaurnogak ikasarkan to. Mamaminsan ton ti kasarkan pabunyag, ti agbalin nga anak ta. Anya. Kat, pag naadan tangarod. Iji balayaw, tabasit ti balay may. Dakdakkel di balayaw. O sige, sikat ti makaam mo. Nanang, adda kadwak asim mangpet. Ni Ronnie, nobyo. Ha? Hello, nana. O ala, di kay agsira itiri daw, nanang. Ta isarrak mi dagiti gargaret ni Ronnie. Excuse me, nanang. Nobyo ko ni Ronnie, tatang. Nubyo, man. Kakaaklon mo pa'y lakin ko na, agden na kayaon. Agkasar kayo pa'y nga umuna, sa kay agden na. Sumarunong ton ti kasar, tatang. Ay, basta agkasar kayo pa'y. Kunam nga agabrod ka, kalpasan na, makiasawa ka magayaman. Tatang. Papanawam ginubyam. Dak kayat nga agna dito balay. Agkasar kayo pa'y humuna. Agabang tayo ti pagnagan ta. Uray ta nalakalaang mat. Anya, pangalaan ta nga iti pagabang ta. Kat agpada tamat nga awan trabaho na. Ay na, may remedyo day ta. No di tamot lang makapagdan na. Di na saysayat nga break tan. Anya, unay kamatan, Ronnie. Kasta kalakanakin ka ti panagsinata. Unay kamatan. Agdan na tanga ro din Sige, sumapul ta nga rod iti pagnaadan ta. Arlene, ada na sa pula kapag abangan ta. Iso na lang ta masapol nga agdown kan agdeposit ta iti abang. Pangalaan ta nga iti pagdown ta. Ingka dumawat ka dana ng kintatang mo Imbag ano ikanda. Agpambar ka. Ibagam nga agabrod ka. Ibagam akasapulam ti kwarta para iti papeles mo. Ayuan na niya. O sige, kasaritak dananang kantatang ko. Tatang, agabrodak. Sigurado ka iti na ita desisyon mo, Orline. Uwan, tatang. Ala, tawagak ni Uncle mo di abroad. Tagpatulong tayaw. Sige, tatang. Rugyak nga roden ti agipag na iti papeles ko inton bigat. Adto iti kwarta nga ramata. Nagpawitin ni Uncle mo di abroad. Agyaman tatang. Ala, asikaswam nga roden ti papilis mo. Barang mapagasatan ka. Kakaiso na nga damang tulong ken ka. Uwan, tatang. Agbiyahe ako no bigat, nanang. Mapanak iti Manila. Ijay ti ayan ti agency apag-applyak para abroad. Ay, kastaya. Akat nagpakadakan ka ni tatang mo. Uwan, nanang. Amunan ti may papan iti dayta. Ala. Agan-anad ka nga rod iti panagbiyahe, anak ko. Uwan, nanang. Ay, nasayaat mo't ano maka-abroad ka. Tapno maliklikam nagiti barkadam ditoy. Ipamaisamkit di tagtrabaho. Agurnong ka para iti masakbayam. Tangay di mo mat kaya tag-eskwela. Agtrabaho ka nga ruden Uwan, nanang. May mga dito pagdaidan ta. Ta saan data makita dananang kentatang mo dito Awan makibiyang kadata dito Uwan, Ronnie. Nga maikawa ak. Saan ko nakadwa dagiti dadakkel ko. Mairwam kan to. Uwan, matkit di Ita, nawayatan. Kabukbukudan tanti oras kan panawin ta. Sanda ka nababantayan dagiti dadakkel mo. Kasanon no maibus ti kwartata. Anya nga iti gastosan ta. Ti pagbayad ta iti abang ta. Di, agsapol kan to iti trabaho. Ha? Kat, sika ngay. Saan ka sumapol iti trabaho? Agsapolak to. Ngam saan pa ilang nga ita. Tani, awan pa'y mood kong agtrabaho. Sika pa ilati makamong agdiskarte para iti gastusin ta. Wine? Ronnie. Ay, umay ka man kidi. Uy, no, nagpintas ka talaga. Ay, ayatan ka. Ay, ayatan ka, Ronnie. Apay nga itakala nagawid, Arlen. Ado ti inaramid ko iti Manila, nanang. Ado ti as-asikasot para iti panagap-apply ko. Kat, apay nga ron nga ima-ima ka nagawid nga. Ayan dagiti kawis mo. Imbatik pa'y laang iti Manila taag subli akmat lanumalam. Anya? Adda inabangak apagiganak ijay.
Naibusin ti kwartak. Iso nga umayak dumawat. Kasaritam ni tatang mo. Taiso di pangipaw-pawitan na angkel mo iti kwarta. Manon na bulan nga gap-apply ka. Di ka pala nalpas. Tatang, narigat ti proseso ti papeles ko. Ado tinasken nga asikaswag. Anya? Ay. Agasang mati kwarta daw dawatam iti binulan. Sana bali Taado mo ti kwarta ni uncle. Dakkel sa ti sweldo na ije abroad. Way, nga ba daw ti paggasgastusan na ita. Tagpapaaramid iti balay na. Ay na, manumit la ti daw dawatek a kwarta ngay. Wala ngam kababain. Iso at tarim na ti ag-apply. Tapno makabayad kan tukon Uncle Mau. Ang singsingiran Saan? Masapul mo nga mo matalyawan ti utang mo anay bag anakem anak kaw. Ay, kababain. Wento ka di, tatang. Yan to, iti kwartam. Ay, amanak, tatang. Sige, tagbiyahe akmat laang agpa Manila. Nasayat mo tada na diskitar mo kwarta, babe. Ronnie, sakmat lang ka na yun ng tagdis-diskitar iti kwarta. Tumulong ka kumamit nga agdiskitar, Apay, naumakan? Ha? Ibagam no naumakan ta pumanaw akon. Agawid ako ni lugar mi. Saan kumamit akas ta, Kanayon naklabot-bot ngan. Kanayon mo nga ibaga dayta sina-sina. Saan mat aday ta ti solusyon iti parikot ta? Day talati mo ka solusyon. Kunjak kaya ti madikdiktaran. Pampanunutek lang amin. Kasanun no awanan ti maitid ni uncle ko ang kwarta. Ken no maamuan da ti panagululbud ko kadagiti dadakkel ko. Kit no si diren nak. Ulitik man na. Nasaysaya at asinaan na latan. Ngam tikas ta si diren nak. Mawatam. Ronnie. Ha? Nana Mila? Kunak to pa ikat asikaday ta Arlene. Nabayagan alaslasinan ka. Takanayon ka makita di ta paraangan to'y pagababangan niyo. Addaak di ta bangir abalay. Aping adda kayo di tanana. Di ta ti pagtrab-trabahwa kas babaunan. Nabayagak ditan. Ngam agawid akon nubigat. Ta nagpakada akon iti amo. Ha? Iso nga'y mayak. Takayat ko apon ken no talaga si kadayta. Ket si ka talaga. Alin, babe. Asino day tayo? Apay di mo pastragan. Ha? No kasta. Nakiasawa kan. Kanapay nga da kayo dito'y nga'y. Taga dito'y ta asawam? Gayem ko ni Ronnie, nana. Gayam mo ko nam. Ngam babe mo ti awag na ken ka. Nana, pangaasi yung. Di ko maibagbaga kadananang kantatang ko ti kaadak dito Kandi yung ibagbaga nga dakadwak alalaki dito Ha? Binilin nak ni Arlene. Adyak ibagbaga kada kayo tinakita. Ngam makonsensya akmot kaka. Iso nga imbaga kun Nagluhon tayo dyan babae. Naman mi man laangan ti umadanin na panag-abroad na. Hanggang sa baligayam ti aramidin nan. Sige kaka, mapanakaw. Agyaman na kaka. Hello, tatang. Hello! Sa dino ti ayan mau? Agawid kan. Magibabayin ka. Ha? Puno ayaga da kaliblibin mo dita. Tatang. Anya. No kasta. Sana po daw nga agap-apply ka para abroad. Saan, tatang? Sorry. Agawid kan! Anjalangan ti sawon di ulitag mo di abroad. Ay agawid kan! Tatang. Masikugak, Ronnie. Pangaasim. Sumapol ka kuman iti trabaho. Tamabain akon kadagiti dadakkel ko. Sige. Agaplayak nga abroad. Anya, panawan na kami iti agbalin nga anak ta. Kapilitan na kasta tapno makaurnong ta dagos. Sige nga rod. Rugya akong ti agipag na iti papeles ko.
Dandani ka nagpasngay. Ngam awan pailat damag mo itinubyaw. Tatang, Di tayo amaw no nakaabrodan no saan. Takasla mo nagpukaw nga asukan. nakasarita kon iti cellphone, tatang. Sininaan na kon. Tadda ka nun sa bali nga ikalay sana. Anya? Ala, nudinan kaya tagpakita baybay amon. Anya nga rod, talaga kasta. Sinirak mo dayta. Isong aklunam tigasat mo. Di kagsangit. Kalpasan tinaramid mo. Ti panang lukom kada kami. Agin sa sangit ka. Awanan! Amangan no sa balay tinagabrodan na. Bye-bye amon. Total, responsable mitlaang. Sa dot nga trabaho. Ano sa mati kasta nagtupalam. Tay sumati pinilay. Iswadi kag sangit-sangit Arlene ah. Sangwam tinagbanagam. Pakawanandag ko matatang. Nanang. Wan, awatag tigas tagasan ko. Tabasol ko matlang ti amin. Pakawanandag ko man. Biyag, ti tao. Ha? Anya dayta nagdakkel abag abinaklayo, tatang? Malabaan anak ko. Tay awat ko ang malabaan day toy. Aglisi ka. Ha? Nagadumot din. Marigatan kayo tatang. Mayat kid di ano ado. Tad ado ti tangdan ko. No ado mo ti awat ko ang malabaan anak ko. Tatang, Oh, mapan kayo ni pagadalan. Aldawin. Maladaw kayon. wan, inuray da kayo laasim mangpet, tagpakada kamin. Ala, mapan kayo nga rodan, Rosie. Ayabam ni ading mon. Wan, tatang. Agyaman ak Diyos ko. Tado ti awat ko alabaak kita. Kastoy ko maakanayon. Tapno kanayon mo't adakkel ti tangdan ko nga aglaba. Hoy! Gardaw! Ha? Ne, da kayo mo't gayam, tatamaton. Nagato mo talablaba amon. Apay, trabaho ay at ilalaki ti kasta, gardo. Babae lang taglaba. Tata. Bakla kaya. Kanwan gayam. Anya ngay, nakapanunot kan. Gatanga kon, tisular kan balay mo. Saan ko nga ilako, tata? Anya, ay sos. Kasapulam ti kwarta, baro. Madamdama, agadalay ni ti kalays dagiti anak mo. Awan pag naidan min no ilakok ti solar kan balay mi, tata. Ay sos, agawid kayo di probinsya. Tag-business kayo ti baboy no iso. Nembagi di probinsya, tado ti libre jay. Sana kas dito'y syudad, amagatang amin. Basta jak ilako, tata. Patsik asaan na kami abaybay anti Diyos, tata. Basta agtulnog tayo kinkwana. Ipay na dagiti kasapulan tayo. Ha, dahi takot ti jak kayat ken ka. Takasabaanak manin ako nak. Panawan ka man lagay. Ngamnay, gardaw. Agpanunot ka lata. Ilakom kay den ti balay ken solar mo. Tanangina pa'y ti daga ita. Ay sos, nulumakanto ti daga. Di munton malako ti solar mo. Uray padawat mo. Ti danton pagananaw. Tanagalas ti balay mo anay patakdar di ta solar mo. Darasam ti magna ading, tapno matulungan tapay ni tatang nga aglaba. Malamutan manang. Hampay nga tangan alpas ni tatang nga naglaba. Ado jay labaan na ading. Saan pa'y siguro analpas day jay? Naggagat nga aglaba ni tatang niya manang. Wen naimbaglakit din ta nagagat tinagbalin nga amata. Nasingpet pa'y. Ngum, maasyanak ka ni tatang. Nuwapay gamin ang natayan ni nanang. Ala, saan tan apanunutan ni nanang? Tapno saan tamanan nga agsangit, ading. Darasan takit ditimag na. Tapno makaawit tan. Kat matulungan tapay ni tatang nga aglaba. Anyat ko nanaya, lakay. Di nangarod kaya ti Jaski agar daw. Tulungan nakman ang mga iayo kinkwana bakay. Ay sos, numagatang tati solar kin balay na. Ay, nakatsambata.
No itad na itinalaka, lakay. Ited na. Awan am muna dayay. Rupat kwarta dayay. Tanarigat ti panagbiag da. Pakita am lang iti sumagmamano a kwarta akad. Awatin nan. Ang ko namit, adi na kayat nga ilako, lakay. Uwin nga raw. Agalalapay la ti panunot ti Jaskay. Ngam, may ayok tumot la dayay. Imposible ayak maalokoy dayay. Ay, no ilako na kadataday dya solar na. Ay, agi patakder tayo tinegosyo tayo jay. Iso nga ron ako nak, at tulungan nak ang mga ayok ko na. Sige lakay, napintas nga min ti lokasyon ti solar na. Taigi na mismo ti kalsada. Maya tapag bisnisan, lakay. Uwin nga raw. Dayta matipan panunutek, bakay. Basit lang ay ayo. Patsyak ang maalokoy kung tumot lang ni Gardaw ang mangilako iti solar kin balay na. Gardo, alaam da ito'y. Ha? Ala, intedyo mo tindag iti karga ti refyo, madam. Wen, tagawid kami nga ni Jay probinsya. Alaam mo ta na yung baglasidan niyo kadag iti anak mo. Ay na, agyaman ak nga rod madam. Awanan yaman na. Kanalaam tumutandag itay nakasako aban badoy Jay sila da. Usaran niyo nga agama. Napintas pa'y dagi dya akawas. Ha? Ay, ala, agyaman ak unay madam. Adtoy titangdan mo ang naglaba, nagluto ka nagplansa, Gardo. Ha? Ala, apay anagado, madam. Di ka nagdamag. Awatom latantan Nagadumot ti patrabaho kan ka. Diyak mo't pampabayadan na Basta awatom mon. Tip mo kanyak dayta, Gardo. Agyaman ak unay, madam. Nakasingsingpit kayo unay. Tatang, agsardengak pay lang ag-eskwela. Tatulungan kayo ang makilabada. Saan anak ko? Agadal ka. Tay karigatan kayo apagadalin iti kabsat mo. Nangina ti mabayadan iti kolehiyo, tatang. Nilatan ading ko ti pagtuluyan nyo. Tapno matulungan kayo nga agtrabaho. Saan? Basta agtuloy ka anak ko. Ado ti remedyo. No kasapulan nga umutang tapno mapagadal kayo laeng nga agkabsat. Aramida. Banana kyo! Turon! Banana kyo! Banana kyaw! Gumatangak man! Ha? Ay, agyamanak. Adagos binamanok. Sapay ko mata maipaibos ko adagos tilakok. Tapno malabaak pa'y ti awat ko alabada. Amom, Gardo. Magustuak man ti panaglablabam. Iso asika kanayon ti ayabak. Nalinis ti lablabam. Talagang amin na may katamin amurang dagiti labada. Agyamanak no magustuhan nyo ti trabaho, madam. At dapay katati mo babae nga aglaba, Gardo. Nairwamak ngamin iti kasta trabaho, madam. Tamanipod ubingak. Siya akong ti paralaba iti balay mi. Tasyakit nga rod ti inauna. Kinpasig kami alalaki nga agkakabsat. Isumot lagayam Okay nga rod, agan anus ka, Gardo. Anusan da kami nga ilablabaan. Tanabuslon iti kawas dagiti kabalay ko. Sukat da sukat. When madam, awan problema iti dayta. Gardo, nakabayad dun dyan mo iti matrikula na. Saan pa'y, Nana Susana? Apay ka day? No kaya mo, pautangan kay ti pagbayad da. Di kagdanag ta, saan ko paporsentuan. Ha? Kwa? Alaan, mabayin ka man na nakunak. Adtoy, dayta. Awata mo tapno, di ka nagutang iti sa balay. Saanin, Nana? Tayin inutok abayadan ti matrikula ti anak ko. Alaki din! Di ka kadagbabain. Kasla kasab sa bali. Agkakalugaran tayo, agkakaroba tayo. Agyaman ak nga rod, Nana Susana. Sige, umay kan tumanan pautangan na, Gardaw. Amo ka mabayin ka mang ibagay ti kwarta. Isa siya kung tagdisnodo amang pautang kang ka. Manungay tinted mo, bakay. 30 mil, lakay. Wain, mayat. Inton sumarunaw. Idakdakkel mo, ti pautang mo.
Wen, ammo kon tararamidak. Nakaplano amin nun. Pautangak iti dakkalagatan. Daytay marigata namang bayad. Tapno mapilita namang ilako iti balay kan solar na. Agpada ta iti pampanunutain bakay. Bareng magunod ta, tikalkalikaguman ta. Kuyugan nak iti plaza anak ko. Inta mangupin iti bank account ko. Ha? Bank account? Apay, anda ka di urnong yu? Wano kwartayo? Kat pasigmat nga utang ti pagbibiyag tayo, saan ka di? Basta mangupin ta iti bank account ko, anak ko. Taka sa pulak, isuro na. Tamumit ajak ammo ti aramidak no maipapan iti kakasta abanag. Kuyugan nak, anak ko. O sige, tatang. Balot! Balot! Gardo, balot man. Wen, tata maton. Umayan. Manuti alain nyo balot, tata. May salaang, tay sulat ka ba ilak akanay? Mapaya parparigatan pa ilati bagim nga kay kayaw. Kit adalang aroden ti kwarta. Pinautangan na kalang aroden di asawak ti gastusin nyo. Di ka nagtrabaho. Tadumit kwarta mo. Sana, tata. Masapol nga agtrabaho aklata. Ay na, saanin, Gardo? Agi na nakakit din. Kakaiso na nga dagpautang kin ka. Iso ano pautangan na ka man ng ti asawa. Awatem lata. Aduuna yung ti utang ko kada kayo. Nana Susana. Ay na, mabain ka manan ako na. Amok no kasano tirigat tiyag pa dali ti kulehiyo. Iso nga alam da ito. Dito alam. Nana Susana. Alan! Nawata mo. Konfirma mo da ito ya. Pasensya ka na nga masapol nga da pag pinirmaan ta pinautangan ka tapno awan to tiyag bali na parikot no bilang laang. Uray saan ko man, Nana. Sapay nagdakkel lagi ti papautang yo. Ay na, di ka kadyag babayin. Kaya't da ka tulungan. Iso papautangan da ka. Anya ngay, medyo nabayag mabasitan ti utang mo kanyak. Umayak ag singiran na niya. Ha? Kinuyog kon ti asawak. Tapno adak ngagsaksi. No makabayad ka, wenno saan. Kuha. Kasapulak nga minan ti kwarta. Iso asingiran kan. Nana Susana. Ngamnawan kwarta mapagbayad mo. Ang damot to'y balay mo. Wen gardaw, kasapulak ka talaga. Iso apasensya ka na. Saan ko mangagsaksakit tinakam mo? No, puwersaan da kan ngagbayad. No awan kwarta, mabalin mo tati balay kan sular mo ti pagbayad mo. Kuha. Saan, Nana Susana? Jak ibayad to'y solar kun balay mi. Tawan pag naidan mi no ilako min da ito'y. Ket, anyat pagbayad yung arod ngay. Di kay agdanag, Nana Susana. Tabayadak ti utang ko. Nga awan surok kin kurang na. No kasta, imbang kuyo ti imbautang da akwarta, tatang. Wen anak ko. Mamaysaan dak ti kunada. Ngam saan nakapaatiw kadakwada. Nuwais da. Nawawaisak pa'y anak ko. Kablaawan da ka, Rosie, anak ko. Nakagraduar ka mutlangan. Agyaman tatang. Kat isagot ko kada kayo ti balikik. Agyaman unay iti ado nga anos kan sakripisyo yo. Ay na, nakaragragsakak anak ko. Nakalpas ka mutlangan ti panagadal mo. Wan tatang. Saan ko amaragpat ti arapaap ko no awan kayo? Agyaman unay. Ikarik, apaman na makasapulak iti trabahok. Saan kayon to napagtrabahuan? Katsak tumot ng timang tulong iti kabsat ko. Tapno makalpas mat iti panagadal na. Lakay! Awanan di kwartak! Ha? Apay! Napukaw mo? Naragrag mo wano niya? Manuti napukaw mo? Kung nagtumot kin ka kita ang tiwalit mo. Dosay kamot ngamin no daduma. Di kwarta nga yung bayad ni Gardaw. Inyinbis ko ngam na iskam. Anya?
Kung nagluimbang ka. Siya nga road, tako na damot ang dumakkel ti kwartak na ipangkoy jay. Ngamin taray damutan. Ay nawa, nandi ka kay suna kwarta talakay. Yeah! Naimbag kayo, pay gardo. Pumintasin ti balayo. Imasinso kayo. Dagiti anak ko ti mang patpatarimaan iti balay mi. Nana Susana. Ay, naimbag ka pay. Profesyonalan dagiti duwang anak mo. Nakapapal ka. At dalataasin ni Apo Diyos, Nana Susana. Iso tinang tulong kada kami. Bambantayan ngamin ni Apo, dagiti natulnog nga anak na. No nasingpet, napakumbaba. Kano saan kang agsasaor iti pada matao. Kano tagtagibas itanda ka ti pada matao. Agtalinaid kalataan na sayaat. Tani Apo Diyos ti mang tarabay kin ka. Naayat unay ti Diyos, Nana Susana. Ta saan da kami abinaybayan nga aga-ama. Wen nga road. Makitan ti panagasinso ti biyagyo. Nakasingsingpet kayo ngamin nga aga-ama. Ket alaag day tagundaway nga daw iti pamakawan, barok. No andaman saan mo nagustuhan nga aramid mi iti asawa, pakawanan da kami. Si kalakuman ti makamo amang pumpuno iti nagkurkurangan miken ka. Wen Nana, agiin na yat. Kaya nagpipinakawan tayo. Tapno maragsakan ti Apo kada tayo. Nana. Biyang ti tao. Nay, insan. Sika magayam. Sumrek ka ah. Madamati pa naglutok, insan. Ay, sana kon nga somra ka insan James. Umaya ko lang ay tadyatoy. Pizza. Saan nga naksayan dyatoy? Nay, naggapon na nga insan. Insang patman di asawak. Saan may ngamen nga may bibus? Sayang no may belang. Iso nga inyik ko natap no maramanan nyo mat. Ay kat agyaman na ka, insan. Amok ngamen nga saan nyo nga maramramanan te kastoy. Iso nga paramanan kayo mat. Ha? Pakanam di anak mo iti kastatap no lumukmag. Tanay nagkutong. Nakitakmanan iti kalman. Limabas iti balay. Yeah, nagkutong. Nagngisit lang arudan nagkutong pay. Kasla palito di anak mo. Insan? Di yung samat ngamin pakpakanan di anak mo. Mangmangan mo, insan. Talaga siguro kababagi na tikas jay, insan. Ay na, saan nga kababagi dayjay? Talaga kit di nga kurang te, kankanan na. Tabasit siguro te sweldum. Insan. Sige, mapanakon ta ne. Asa kaswak pa dya sawak nga nagapoy dya siyudad. Sige, insan. Agyaman na. No kasta, agnaudin ito'y lugar tayo da insan Jema, nanang? Kasta mati, imbaga na, hindi nagsarita kami anak ko. Agaramid na siguro iti balay da dito, nanang. Wan siguro ata kanayon na mga ipalasto kadakkel ti sweldo di lakay nga asawa na. Huwag nga rod Iso nagasat ni insang ka. Tanakatumpong iti lalaki na pintas ti trabaho na. Uray kas di apada nga awan adal na. Nakaasawa lat tamit iti profesional. Wan nga raw. Tijak kayat kang kwana napasikat. Ipasikat na launay ti asawa na. Kanday na lukmag nga anak na. Ipaspasikat na nga do kanutikan ka ng anak na iso na lukmag. Kanayon da kano mapan mga iti restaurant. Kan nagkakangi na kanutikan ka ng anak na. Iso na lukmag. Huwag ka nga rod, nanang. Iso nga uyawin na ti anak ko. Ta nalukmag, kan dakdakkel nga dayo ti anak na. Ti anak ko. Mababainak pa nga rod. Tay kumpara na kanayon ti anak na iti anak ko. Huwag nga raw. Ibagbaga na akasla ka no palito kakutong di anak mo. Unay maday dya pa nagsasaw di kasinsim mo. Nakasawa at profesional. Kung namala na sinon ngagsasaaw. Mala. Baybayan tayo na, nanang. Di tayong tutupahan. Tamangan no poon da ita ti saan tayo pagkikinawatan. Makapasair mga ron ti pa nagsasaon ano da duma. Gapu tapi mintas ti biyagnan. Tanak asawa iti kaya profesional. Kung namala na sinon ngagsasaaw. Anti, mabalinti makiyayayam kan siyan. Ay, mabiyat man lang. Di ka pa sumsumrak si kabalong. Nagdigos ka mat lang. Wan anti. Wanatan eh. Diyak kayat nga makarante anak ko iti ang dod.
Inaldaw ngamin nga pagdigusak ni Sian. Unay matdata nga kutong mon balong. Di kan samat mangmanganan. Mang mga anak mo't, auntie. Kat apay nga ron nga nagkutong ka. Grabe matdata nga kinakutong mo. Awan ano kumparak data pa magimidyan ako. Hay, lumnat ka. Dakdakal nga dayo dyan ako ngamsi ka. Madlaw-law na nga saan ka nga hilte. Auntie. Sige, sumrak ka nga ron din. Ngamne, ibatim datat sinilas mo taagpigat ka nga husto. Uwan? Wan, auntie. Gimata nga kiti barong nga tibi, tatang. Kan washing machine. Kan talo nga kabinet. Ay, kit nasayaat anak ko. Kan gimatangak pa itinapuskol nga floor mat. Kan papintura man dato balay tapno pumintas ti buya na. At makaammo ka Jema. At kwarta maya. Katada! Pauitanak tumanan jay manugang yo. Naminsan mo't lang ay may dito'y balay di asawam, anak ko. Wana tama kumikom nga rod matetetrabahaw na. Tama ni Jer nga rod. No kasta, saan kayo nga agsubli iti lugar a pagtrabahuan na? Saan nan tatang? Ito kami ni tapo ko yo. Saan nga balit paw itanak mat di asawak iti kwarta me? Nabayag kayo nga agasawa. Di kayo pala nagkasar. Kanayon mo't maitantan ti kalay sayaw, anak ko. Kasano ayak at busy mat nga ka na yun. Saan nga bali ata, saan mat nga agliway nga mang suporta kanya me? Awan ti problema, tatang! Kumusta gayam di asawa mga nang panaw kanyam? Sanan nga nagsubsuble? Saan insan? Nakiasawa ni ti sa bali. Kat, anya ti araramidam pala ngay. Mga sawa kamatan Awan pa iti panunot ko dayta, insan. Ti anak ko, ti atensyon ko ita. Diyanak mo nga nakakot-kot taong. Insan? Palok magaman mat diyanak mo. Nagngisit lang nga rudan, nagkotong pay. Pakanam nga min iti ado. Ado matikang kanin na, insan. Talaga siguro akas di ti kababagi na Kababagi nga. Dakal kamat nga lalaki. Nabagi ka pay. Di tumawit ko mga dakal nga tao. Ngam nagkutong, nagbasit. Talaga siguro nga malnuris diyanak mo. Kita man diyanak ko, bastante iti taraon. Iso nga nalok nag-adote, may ayatan no kasyay. Pidpidilan da je piyang-piyang na. Tama ayatan da iti kina tabatsiyang-tsiyang na. Nag-cute nga rod di anak mo, insan. Kasla baboy, ti kalukmag na. Ay grabe akamat nga agsao, insan! Ha? Kasla baboy ako nam kay Jenny diyanak ko. May mayatan te kasla baboy Ngamje kasla pelat kan posporo nga anak mo. Ne. Amo na magayam ti masakitan. Ngam no agsaw. Di na pa'y panunutin ti rig na ti pada na tao. Ngam no iso ti makangag. Masair mo't lang araw. Sino dagadya ko sina? Dagiti kakadwa ka senior citizen. Naggapo kami, ijay lamayan. Tanapan kami naglualaw. Pinadagas ko dito'y balay. Tagkapida B8. Ne, lamayan dyan naggapuan nyo? Handa kayo nga pinagkape jay? Nagkape kami Ang napanog kami mga anak na. Iso ngagkape kami manan anak ko. Adon ti gastos ko iti diato nga balay. Iso nga saan man nga tila isang sangpat yung abis-bisita yo. Babakat pa'y mat nga rod. Jima. Ipakadayo pa'y mat nga muna kanya ka, tap na amok. Saan nga kasta? Anya January yung nga kapkapian day jay. Jay ginatang mo, anak ko. Tila ipakpakapiyo. Jay imported pa'y mat. Jay lokal kumaate January yo. Kag nakadisplay mo nga main. Iso nga ison ati impasangok anak ko. Mala, amok taon inton maminsa. Apay na nga iso ti agari-ari di tabalay mo kabagays. Kabalay mo ba dayta? Ay, ado nga men ti gastos nan di tabalay kabagays. Pinapintas na ti unag di balay may. Wan ang saan kumamatakas diya? Ay, makikabkab balay dalang iti anak nangam ko na mula na sino bumalayan. Ung tambang amin anak mo, kabagis. Ay na, noong takday jay, apaan nak. Kasla di mo maamot yung ugali di ka anakam kabagays. Ung tam, tap nagbutang.
Agruami ti kas nga raramidan na. Naturay law na yan. Gaputa nakaasawa itila kaya profesional. Kung namala na sino na nakalaslastaw. Ungtam nga min nakabagay. Baybayan nyo lang, nanang. Tama nga, ibaga naman nakibiyang kayo. Ay, manitirik na kiti imbagan ni Uncle mo kanyak. Nga inarami di kasinsimaw. Kaslawa mapulusin ti karbangan ni kabagis ko iti balay na. Gaputado ti ginagatang nakagawaan day jay. Isu matagturay-turayan. Naglaingan. Nanang. Apay nga mina nagawid ditoy. Imbis nga iti lugar ti asawa na tayan na kuma. Ala, baybayan nyo, nanang. Umanayla pa kays istresan nyo dahi ta. Ay na, imbag man ta nag-awit ka, darling. Darling. Ngam sana ngagbayag. Umay ko la ita, tabastoyo iti anak ta. Anya? Anya kamatan? Kunak no umyan ka ito'y balay. Mamimiss da kan iti anak ta. Inton maminsan ng mi anak. Di ka nagpaspasog no, Duan? Ni, akin lugan iti si Mangpat. Ha! Dito'y kayam tinangyawid am iti kiridam, Simon. Apay nga da ka ditoy, Minda. Ha? Di kayag danag? Sanak nga giskandalo ditoy. Alaak lang itiladawan day ta kiridam. Ay sus, datoy. Ay, apa nga data? Di kag dumog. Ipakitam taro pam, sika babae. Ko ha. Kasta. Kasta. Tapno nalawag ang makita day tarupam. Sinalbag ka. Sayat ka, babae. Lukas ta. Adda asawa day ja Simon, Gemma? Kawa. Wan ngam nagsinadan. Ikam kamat lang da diyang abakat ti baginakan ni Simon. Ikam-kamat nga. Nakadkadlaw to paya mabutang ni Simon iti day ja bakay. Nagdardara sa simurot iti asawa na. Awan kahit di ti babuay na diyang abakat Idaldal na pa lang ti bagina iti asawak. Kat handa lang aron nga kayatan. Nagposkol dyan muging na. Sika, tinaposkol ti ropa na, Gemma. Tatang. Apay, di ka mabae ni ti kastangar aramidam? Makikabkabit ka? Kunak lano baro ti manugang kaw. Saan mo't gayam? Magibabain ka. Pinsan, apay dyan na itagkin ka iti Facebook. Ni, naitag nga. Diyak pa nga may linuklukatan dyan Facebook ko. Kitaam nga min insan. Ropam dyan na itagdakin ka. Ni mo lakay mo tinang itagkin ka. Queen of kabit tim panagan nakin ka, insan. Anya? Sana malamlamot ti aso tim bagbaga na ijay, insan. Anya? Sige man tayo nakaglod. Lukatak man dyan Facebook ko. Awan babayan mo nga lakay. Anya dyan tag mo kanyak? Hello, Gemma. Ni Minda, tinagiposkin nagitagi ti ladawan mo. Anya? Sinukatan na ti password ko. Iswadyak malukatan. Awan babayan da dyan nga bakat nga. Pasensya ka, Gemma. Boro kamat pasensya. Dinakmat gaya may labuan ija asawam. Lading itak, Gemma. Diyak ngamin kayat ngagdarong ti asawak. Iswa pasensya ka. Pasensya lang ti bagbagam. Kasalatan, agpatpatinggay ti paspasensya. Manjakon, naumakon, agsinatakit din, jak makananusan. Basta itan mo ti suporta ti anak ta, nga maagsinatakit din. Ay, naibabay na ni Teosto yung kasinsin ko, nanang. Masya naklakit nga rod kinkwanan. Pag nakman na day jaya napasamak kang kwa na. Ison ti pagsasaritaan na giti makamam mo kinkwana. Uwan na, pag pestahanan na iti chismosa. Naipos mo nga miniti Facebook. Anya pa'y ngay. Nanang. Anya nga ita, kundi palang wadto mo iday. Paglastog na launa di bigtan nga asawa na, gam kami mga lagayam. Ala, huston nanang. Di kayo nagsaw iti kontra kinkwana. Takaasi mo. Masuro na nga raw. Iso narigat ti kundi palang gwad, tadita mo ti mapasamak iti masungan nga laldaw. Angkal, pananinsan Gemma. Ay na,
Mapan ka no agtrabaho ijay lugar ti gayem na. Ha? Kat imbati na ti apo ko yaw? Kat kapilitan Man manumot tin nga agpaw iti ama ti apo kaw. Manipod imay dito di asawa ni Simaon. Kasta ya, angkal. Maburing kanumot dito'y balay. Iso na pa nagtrabaho. Diyak amo no anya trabaho ti serken na ijay. Nakag-eskwelahan, tatang, lola. Nala, agandan kay tirurwar mo, balong. At iti allowance mo, anak ko. Agyamanak, tatang. Sige, mapanakon. Sige apo, kaganad ka. Sige, anak ko. Ay na, nagbita di makkel ti apo ko. Nagbangag payadagos ti busis nan. Katri sila tawon na. Uwin nga rod, nanang. Bigla mo timayag ni Balong. Nataytayag pa yung amsyakon. Wag nga raw, kan limok magbasi. Rimwarte kinataer na di makkelan. Ay na, kasla ka ano lang hindi basit. Nga uyawan ni Jima kasinsin mau. Kasla pusporo kung kunanan la ide. Anya nga ita, timayagan iti hustaw kan bimagay. Nagwapo pa yapo ka. Insan, papanan niya, oh. Mapang kami man ijay klinik. Kay pampanawam mo iti anak mo, insan. Nagbayag nga rod nga magna. Paspasam ti magna! Nagbuntog ka nga! Nagpartak kayo mo't kami nga magna. Paspasam nga rod! Kaya dumagas kayo pa ya, insan. Uwan man taneh, nabanog ka no dato anak ko nga magmagna. Anya teramido nyo ijay klinik kaya, insan. Follow up, check up dato anak ko Ha? Apay, anyat sakit na. Diabetic nga rod. Imububingan nga diabetic. Ne, apay nga eh. Grabe mga minti kinalukmag na, insan. Uwan nga rod. Di mat nga rod maanawa nga mangan. Uray soy lang ti sida na kat nag-adote kanan na. Nagtaba lang nga rodan, nagpandak pay. Ay, wany, nagpatingga mo ti panagdakkel nan, insan. Ay, uwan nga rod Naimbag pay ni Balong nga anak mo ata nagtayagan. Wany, insan, nataytayag pa yung nga ron ngam siyakon. Imbag man, kan nagbangag pa dya busis nan. Ngam data anak ko kat isulad tate busis na. Kan, saan matan nga di makal? Di makal lang ti bagi na ngam hamat nga ti mayagan. Ay, insan, anya nga ti empat pa tumaryo ka ni Balong. Apa nga nagdakal matan? Awan mo, insan. Mahilig lang amin ang mga itinatang kan prutas. Ay, imbag man. Ngam dato anak ko nga di na kaya ti mga itinatangkan prutas. Iso nga pandak. Mapantan nanang. Sige, umuna kanta, nagbuntog ka nga magna. Kamatan kanto no madamdama. Darasan nyo Wan, sarunoan kan. Grabe mga agpaiso ti kinalukmag ni Shanshanan, insan. Ay, wan nga road insan. Kita amati lang nga nga magmagnan, Agsakang pa yan, gapoy tinalabos nga kay natabwa na. Naglukmag. Saan nga kasla ka ni Balong nga anak mo? Nagtayag kan nagwapo nga di makal. Ay, mababainak pa yan, gapoy dya imbagbaga kay ti kalabas. Paspasin si anak insan ta, imbagbaga nga kaslapos poro. Tanakutong edi dya anak mo. Ay na, lipatom na itan, insan. Alakit din, sarunwa mo dyan anak mo. Tapno maipacheck up mo, insan. Biyag di tao. Kasano itan, Andrew? Parikot ko dahil sitwasyon ko ita. Gina, Saan tapay anak kasaganang agbalin nga umakan ina? Ngam na ilaw ang tamatan. Kasano dahil to yan? Gina, saan ko mga sakit pinakamot yung dahito yung isingasing ko, ha? Anya dahil Mangsapol talangan iti mangampun kan kuana no bilang lain. asino kumati mga ampon. Awan mati ang mamuta. Padasin tatag sa ludsod kadagiti gagayim ta. Amang ano adam amuda. Ngamdyak kayat nga dama ka mo ama si Kugak. Aginggat ka ba ilan ta? Ilimit ta kuma.
Anya? Awan pa'y Apolos ti makinamo iti daytoy. Uray ni Penny kat saan na nga mo. No kasta nga rod. Sumardeng ka pa langit ti panagadal mo. Umadayo ta diti lugar tayo. Agsublitan to kalpasan ti panagpas ngay mo. Anya mo tunday ta angot ti kan ng Penny. Diyak magustuhan ti angot na. Ha? Ket no nagbanglo dayo kan kanya, ado ti bawang na, iso ang magustuhan unay. Adaywan nakman. Diyak magustuhan at talaga day ta angot na. Aguri ka, kanayin tamo tamang mga niti kastoy, sana niya. Ngamitaman pa ya, di mo kaya ti angot na? Oh, nakaskas daaw. Awanin ti adupay asao. Basta umadayo ka kanyak kunak. Amo? Kasta ti sintomas ti masikog. Ngamin, kasta ni manang ko idi. Amangkit dimot no, masikog ka, Gina. Day tangiwat mo. Ang mga nod na makangagan ka. Anya? Anya? Sigurado kayo iti day ta apply no yo, Gina? One Penny. Amumit ngagpata kami pa'y ngagad-adal. Iso nga amumi asaan mi pa'y kabailan nga ipaay amin ang kasapulan ti agbalin nga anak mi. Anya? Apay ngamin? Namin ano ka mo't pinalagipan. Hanggang... Ay, ibagbagakeng ka. Oray anya ti aramida nyo apa nangilim di dayta. Maamuan tulad ta. Penny. Agasam ta. Nagtungtungan nyo adwa nga ipaampon nyo ti agbalin nga anak nyo. Anya klase ti lalaki ni Andrew. Mabalin mo't nga isupay lang ti sumardeng iti panagatal na tagtrabaho pa'y laang. Amumit adakkel ti expectation dagiti dadakkel na kan ko na. Kasta akmat. Iso at talaga aday ta tinagsaritaan mi. Ay, problema. Nasagbay nga ramidan nyo dahi ta plano nyo. Agpanunot kayo man pa iti mamin adu adaras. Saan nagkaskarina ti agpaampon iti ubing. Anak yu dahi tanya. Iso aron ba nga takdiran nyo. Anya ngay nga rod kat adda ditang. Ano sang nyo ati sa o ti tao? Nakasaritom ka din ni Joyce. May papaniti am mo na alakay nga awan anak na. Wan, nagsarita kami itayan. Kat inawagan mi day di alakay. Lando tinagan na. Kasta ka ni? Ijay syudad ti pagnanaadan na. Kat nakuna na ang mabalin nga ijay mismo abalay na ti pagnaadan ta. Aginggang agpas ngayak. Kasta ka ni? Kat, kaano nga rin ti papanta? Malpas lang ti first semester. Sumardeng tan-a iti panagadal ta. Kasanon numamuan dagiti dadakkel mo ang nagsardang ka. Saan ang mapasamak day ta? Gapot ta ipakada-kadakwada. Ang mapanak pa'y laag trabaho ijay syudad. Para iti panagadal mo? Wan, Nasayat nga rod na kasta. Awan nga rod Apolos ti makamu iti daytoy. Nang runa ijay ayan nyo. Malaksid lang kini Penny. Apay ngay nanang, saan mo nga awit ni Manang Gina dito balay? Ay kinapudno na anak ko. Imawag idi na minsan ngal daw. Nakuna na sumardeng pailaang iti panag-atal na. Ha? Apay ngay? Gapot kurang ti mait-itit ko a kwarta nga aramatan na iti panag-atal na. Sana balay tainton makaurnong ituloy namanan. Ay, sa bagay matkit di Nasaya at matkit di ti kasjay. Tapno matulungan na ti bagina. Tagpada kami mat nga agad-adal. Oh, at ti kwarta, Andrew. Gina. Tata, Itin ko na itaw imbaglang pangrugyan yumanain. Saan kayo madanagan? Siya kon ti makaamukin ni Bebe. Ada nakasarita katang da nakakadwak ang mga iwan kang kuwana. agyaman kami unay kada kayo, nata. Ayawan na nyaman na basang. No, kaya't mo nga umay sarungkaran, no may kalata. Saan kayo aparitan nga umay, ta anak yukat nga raw. Agyaman kami unay iti kinasingpet yo, tata.
Sika ka din dayta, Gina. Kaslawan nagbaliwan ti pamagim nga oray naganakan. Tangiwat mo. Ha? Ang mga noda makangagan ka. Ha? Ay, sorry. Naawan mo tadi ti panunot ko si Kam. Kat, kumusta mo dito boarding house na, Penny? As usual, nasaya at latamat. Awan nagbaliwan na. Naragsakak ata. Nakasubli ka matlangan si Ka. One Penny, agenral kami ita ni Andrew. Ay, nasaya at ano kasta? Ayun gayam. Kumusta ni baby? Nasaya at mat, friend. Ay na, nakasingsingpot ni Tata Lando. Diyengay nangampun kan ko na. Ay, kita mo, at titiladawan na. Ayan na, kitagman. Oh. Ay na, naglukmag ngobeng. Nag-cute si Ka. Ay na, kung ako lang, di ko na lang siya pinamigay. Kinapod no na. Idi nakitak ti anak ko. Kailaat ang nagbalo ti pangadeng ko amang paampun kan ko na. Ha? May sa ti pampanunutak. Nakakaasila ang itiden nami. Gaputa saan kami matngarod ang nakasagana. Ay na, Gina, anak ko. Nasaya at nag-awid ka. Nabayag asaan ta nagkita. Wan ngarod nanang. Kailiw kayo matan. Iso ang nag-awid ak. Kahit kumusta mo't ngay ti trabahom ijay syudad. Nasaya at nanang. Adamot basit na ornong ko. Iso nga agen rolak manan. Nasaya at nga raw danakaw. Ay, wan gayam. Ni Diana ngay. Aping awan pa'y dito'y. Idin to tarabin. Ay, dayta nga raw ti parikot ko anak ko. Kanayon amarabian ti kabsat mo. Amangan mo't no dan boyfriend na. Pudnot ako na anak ko. At the boyfriend ni Diana. Ibagbagak nga rod kan kwa na aliklikan na pailaang ti makiayan ayat. Ang di namat dengdengan ti pamagbagakan kwa na. Ay, una yan ni Diana. Nagubingan pailaang. Ngam gumarang ganjangan. Urayak man, tapalagi pakday jay ababae. Daytan ti bagbagakan ka, Diana. Kasano itan ti panagadal mo? Pakawanandak ko mananang. Aklo nagtibindot ko. Tibindot mi kan ni Carlo. Sa anak mo nagkurang iti pamagbagakan ka, anak ko. Ngamanya tinararamid mo. Nanang. Hala, ibagam iti kayan ayat mo. Taumay dito'y balay takasaritak. O nanang. Ibagaktukan ko na. Mangibabain ka, Diana. Anya tinararamid mo? Manang Gina. Ay, kunak lakit din no ipaspasnak mo ti panagadal mo. Ngam saan met gayang? Anya ngay, nagsikog ka di na oras, gapu iti kinagaranggan diyang mo. Manang. Imbag kumamat, no adda na talgad at trabaho ti boyfriend mo, ngam awan mat. Anya ngay ita, sumardan ka iti panagadal mo. Kan may sa, rombang asumi na kayo iti pagnaadan nyo. Kasta ti agpamilya, tapno amuyo dagiti pagrebangan nyo. Manang. Saan ka nga agdependar kini nanang? Taam mo mat nga agad adalak pailaang naawatam garang ganjang ababae. Nalabas mati pa nagsasaw ni Manang Gina kanyak nanang. Diana, anak ko. Pasensya ang latan ni manang mo. Anya ngay nga rohod kat si katinagbindot. Di mo latan ikaskaso. Nanang. Uray siya. Nakaisawa nga itisan anasaya at kan ka anak ko. Ngam normal na dayta amarik na ti maisangay na. Kaputa kayat ko amakalpas ka iti panagadal mo. Nanang. Ngam anya ngay nga rohod kat adatitan. Agtinulong kayo kin ni Carlo para itibuklan nyo a pamilya.
Inton makapasngay ka. Kat kayat mo nga ituloy ti panagadal mo. Siya ko ti makaam mo ang mga awir iti anak mo, anak ko. Agyaman ak unay nanang. Kat agyaman ak kada kayo. Taure kasto iti inaramid ko. Saan dak alinaksid nga anak. Aklo na kagapoy ti kasto nga inaramid ko kat naibabain ti pamilya tayo. Talaga akasta, anak ko. Ang manyangay nga ruhod. Addaditan. Awaten tayon. Ala, maturog kan anak ko tapno maaramid ko matandang iti rombang aramidag. Adda kayo matgayam dito'y balay, Dayana. Kunak man no napan kayo ijay balay da Carlo. Kunak man no ijay kayon nga agnaed. Apay akas tamat ng tibagbaga manang. Mapan kayo ijay ayan tinaganak ni Carlo. Mangirarit kayo la ditoy. Rumbang laang alak amam amin dayta. Gaputakas takit nga rod kinaramid mo. Ha? At nakikit din dito'y balay apaas asikaso kin ni nanang. Ha? Saan nakas na? Ala, pumanaw kayo. Gina, anak ko. Saan kumamat akas na ti panagsasaom iti adem? Ha? Nangag ko ti saritaan nyo itay. Baliwam kumamatan ti ugalim. Pasigmatan nga agkakasakit ti isaw-sawang mo iti kapsat mo. Ay nananang, husto laang dayjay. Itikas na, agnakam. Imbes ati panagadal na ti in-into na rin na. Saan mat? Gimaranggan diyang mat ngamin. Gina, anak ko. Agpada kayo ababay. Iso at anangam kumati panagsasaom kan kwa na. Di mo amo ti mapasamak iti masungad. Iso a panunutam kumamat nga umuna ti ibagam. Anya nga ita, pimanaw dan dito'y. Ay, jak lakit di makaid na amang pampanunot kadakwada, anak ko. Adula amin day tananang. Rumbang laang tinaramid ko, tapno agnakam da. Hello, nanang. Hello, anak ko. Kumusta kayo ditan? Nasaya at latamod, nanang. Sa anak amarigatan ang mga awir kin ni baby. Tadamang tultulong kanyak, nukas ding awan ni Carlo. Nasaya at ngarod no kasta, anak ko. Tada katulungam. Ala, aganan at kayo akan ayon dita, ha? Wen, nanang. Kastamat kada kayo, O sige. Baliwan tayo itong tagsarita. Mapanak pa yung amin makitsenda. Sige, anak ko. Bye, nanang. Oh! Sigamat gayam ti masabat ko na yan, ha? Si ka di kapsat ni Gina. San ka di? Wen, si kamot gayam dayta, Mang Penny. Damag ko nga dan anak mo. Isutin ako na ni manang mo idi kanya. Wen, pudno dayta. Lalaki ka di ti anak mo? Babae, Mang Penny. Apay ka di. Ay! Lukas ta, agpada kayo ababae ti anak na ni manang mo. Anak ni manang ko? Ah? Ay kwa, ano, pasensya kan iti naibagak. Awan day jay, Diana. Mabit lang. Agpudno ka man kanyak, Mang Penny. Ha? Anya di imbagam nga anak ni manang ko. Ay, kwa Diana, ibagakin ko dito, pangasim. Tasaan mo ko mga idanon kang kwa na asyak, tinakaibagakan ka, Wen, namnamaam dayta. Anya, kasta timbagakan ka ni Penny, Diana. Wen, nanang. Dayta tinakunan na kanya, kidi nagsabat kami iji palengke. Una yan. Ngam apay nga awan apulos ti ammo tayo may papan iti day tabanag. Nanang, awan na talaga. Gaputay naramid dati amin, tapno mailimod dalaang. Ngam naamuan tayong mutlata. Ay,
Day tatirason no apay nga imayak diti balay nanang. Tapni pa kaamok ti amin kada kayo. Nasakit lang amin tinakam ko. Gapoy tinalabas sa panagsasao ni manang kanya kidi. Ngam, adamat gayam inaramid na. Ala, husto na nako. Siya akong ti makamukan ko na. Ay uwan gayam. Anya nga iti ko nanipe ni may papan iti upeng. At ka di ijay syudad nga ging kaita. Awan nanang. Ngamin, nag-abroad ka nun tinangampun kan kuana. Kat ingkuyog dati ubing. Anya, apay anaaramid ni manang mutikas to'y. Andro, tunggal makitak ni ading ko kan ti asawa na kadwa dati anak da. Yak maliklikan tagladingit. Ha? Siguro, no tinakdiran tati anak da. Dakil ko maitan. Adda ko mamatliw-liwat. Gina, Ngamawan maaramitan ta. Gaputain niya dayo damatan kadata. Addadan ijay abroad. adan tulat tagundaway amamuan na adata ti pudpud no anagan nakengguana. Uwan, nagsakit ang panunutan. Amaamuan na adata tinaganak na. Ngam saan mat adata ti dimakalan na. Ala, saan mo na panunutin dayta, Gina? Nasaya at matanagawid ka, manang Gina. Kat naira na nga ada kami. Pasensya ka na. Nakawarwara dito balay. Nalaing ngamin nga agay-ayam ti anak ko. Sayang lang. Nada ko madya anak mo. No di mo ko maimpaampon. Anda ko makayayam ti anak ko. Anya? Idi nagsikugak. Aklo na kasaan kami anak kasaganak ni Carlo. Ngam inaramid mi ti amin. Tapno maipaayan mi ti anak mi ti nasaya at panagbiag. Nga uray narigat para kada kami. Huh? Ay, apay nga impadawat mo ti anak yu, manang. Diana. Agkakasakit pa'y asarita ti imbagbagam kanyak ini. Ngam awan na pulos tinangag mo kanyak. Ala, lipatan tan tinapalamas, manang. Masaukla ang matkit di. Ngam sana nasakit tinagam ko kan ka. Diana. Kat ti pagyamanak. Saan mo nga imparagrag ti anak mo? Kat sapay lako ma. Tabigbigan na kayo tulat ta. Adadakkel na. Pakawanan da kading ko. Naaramid mi day niya eh. Kaputasaan kami may anak kasagana. Insakripisyo ko mati amin para iti anak ko. Ngamjak na aramid day ta. Gaputa managing bubuko da. Tila ang bagik ti pinanunot ko. Ala, Uston, di ka nagsangit. Sana bale, ubing ka pa'y. Aganak kan tumanan, mana. Pakawanan na kading ko. Amo ka naglablabas sa kitikan ka. Kat agyaman ako na eh. Napakawanda.